سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو كم وتر لهم ونقولنا كمهرنا كم فلطون كنا استوعلوا لنزلنا عبيت زيناتات بدرجة عالم كنرينا مچم اسرائيل 4 عمت كما جمامران كم تخدو زلان دي كونسي املاح نصبغ يبلا طرينا هنبل نخلنبر كاب حاده صقم كاب حاده عقرقر كاب حاده حماق زينا ناب زقددي ناخذنا نخي زلنا اب زخونه بوتا دما سلاماو معلبي كركب اينرنا زلنا سترايكي كون دما عبيت هاجرات لبامات مرحتيوم تبلوم تسفا نعلمنا سلام كورديوم تبلوم تقمت إلوم نابكينا ترايك خدو خلو يحزنوها جي إسرائيل بلي ليبانوس هيباتو زلا زحزن متنقعتا كنرينا دارقا نكوينات زودو يم زمسلو سلامنتايو نابي خيدالو زكنرينا كمي لخلو دما إيروبا حبرت ني زيلنسكي زهبو زلو مسوز قبرو زلو سممع نكويناتاتنا يوكرين من واحد ما كرينا كل تابزيوم زت كوري قونا لو مارسي بخلو من قد دما كرينا لايك قبرو سبورت قبر مسايصنو مجمريا انتاي زبحال زلو ما بزن جمر بنتاغون مغلص يبلو صنهنا رينا تي مدسم خلنا امريكا. An all-out war between Israel and Hezbollah inevitable now. Will the escalating tensions spark a regional war? Things seem to be heading in a very... زحتو زيا all out war ويكا دارقا ملو سفح زخونه وق زي ترفيو زبل حتو دارقا ناب كوننت ناقربي يمصالو مخنياتو سلامتاي لزيان جمر كاليت فيديو نكبكم زياده نزيات تقدر very dangerous direction. Have a look at what's happened. In what is being called Hezbollah's biggest attack in weeks, it said it fired dozens of rockets at a military base in northern Israel in retaliation for Israeli strikes on Lebanon, announcing 4 of its fighters had been killed. Hezbollah said its fighters bombed the main air and missile defense base of the Israeli northern area. So نحت حدهم درو روكيتات كلاوتون كواغون كنوح يروم ديم متى سفح زخونه ناي سراويت منقسقاس ويون عب وق يدفره للمبر حلف كاب روكيتات نحت حد كام ترام جن كاب ناي حماس وق جميرو قصال مسقات اميا منغوزيوم كلته باي ذا واي سمين ناي اسرائيل دارغاتهم اوز نبرو حزب كلهم عيزوم يم مخنياتو تناي ليبانوس زناي حزب الله متقعتي ننوح سلاز قبري اشحات حزبي ناي اسرائيل كاب سمين كفال كاب مربطهم كاب جزوم تفناقيلهم تأليم يوم تقولنا سلاز برتاعي كم دما أبت دبوبنا لبنان صوم تزبد ما قط عالم مستقتلا بسبب دبنيو جي انتهي أبزع هدا حنتي حبريتات وسط Israel has threatened to take Lebanon back to the Stone Age after weeks of growing tensions between the two sides. The Israeli defense minister says they do not want a war, but they are prepared for. So انتهي مزبل زلو إسرائيل أب زبن إني Stone Age كنمال سومينا زبل متنقعتا هيبا مالو إسرائيل منتاي مالتيو بفيديو استسنيا أبزو 5 أصل زي كلمبر كما يجرون كعنوا مخانو تهاجر كل تحت عرضناتا نمريت كمال سوا مخانوم اندحري تايمز بلوزولو جنتز بليبانوس نحزب الله تطاو تدي بيلكمو كاوق كمز قدف تدي غيركمو غلا تهاجر كومبليتلي كن عنواينا زبل متنقعتان فيديو استسني كما يقرم كأنه مخانو روكيتات ناوردو أنيميشن زلو فيديو تزرجه له مالتي إيران نتي كنتات إسرائيل دما تمساسالي زحجي إسرائيل نبليبانوس كتفتنا تخل بملو حيلا إيران كتساتف كم زخانتن إسرائيل تبهال كم هاجر كتقتل كم زي كونتن متنقعتا كاب إيران دما وزيلو كم وين حزب الله زبال تدقاقا من جريو كل زكاة لو خقبر مخانو إسرائيل زبال كاب هاجر كقتل كم زي كتل خقبر ولا وناتهم تفاد دمت تغني إسرائيل قد كل زكالهم كقبر مخانو سلزت تفخرا زلو تي متنقعتا زلو كال ليفليو انتايو كخونا بتي بايتا جت تريوز أناكم منيستر وكل خالنا إسرائيل زوج مجلتي وقاين دلنا كورس وقاين دلنا زبال نتنياهو وق خمزلي كل سبيل فلت قالت نخطط أبابق الكاتب لمبر وق خمزلي زلو إسرائيل كامنو وحوان ميديا كزارة بلوز أنهيو جن نفس وقف سيناريو نفس وقف تخلو ندالو لنا يزبل زلوزي منيستر ديفنس ناي إسرائيليو أب أمريكا خيدو مش كلهم حلفت كراغب كنيو انت عينس حاجز كركب غلط عينت من البات تطود بلو خون زبال حساب نيرو جن تطود يكونس أبغون خالنا إلهم عباي نفرتو كينات عنت مركبنا أمريكا
إسرائيل قصة تسقع حمزة الله يزنكر war, but they are prepared for every scenario. The UN Humanitarian Affairs Chief has warned that a conflict between Israel and Lebanon would be, quote, potentially apocalyptic. The border between the two countries has seen daily exchanges of fire. Fears of a full-blown war grew this month after Prime Minister Benjamin Netanyahu revealed the approval of plans for a Lebanon offensive. And Sarah Coles joins us live from Tel Aviv with more. So, إسرائيل كل ملو تداليا خمزلان كاب قازا وزياون سراويتا نسمين قصو ينكساقس كمزلون أبدوب ناي ليبانوس بزو سراويت أسكيرا خمزلان نوق دارقا تدالو خمزلان وقو ناي معالتات ناي معاس سنبر كدجمور داي جمرين زبل تخلو كم شجر ويزن كرزلو جيت حتو معاس جمرو بغمي جمر أوي تبت حزلو سلازي نتنياهو دما وقو كابنا وحيدا لكم زنبر مس ليبانوس انت تخيلوا مس إيران ون مخنياتو زوم كينات تتقفيتو ملو بملو أمريكا نختساتف كجددا سلازخوني نسوز دل زلو دما أمريكا استحوسته وقو جيرو قال عب عوت أبتزوبا مزجيبو نا إسرائيل ناتون زنا نخمل سيزفتن زلو كل زي زقبر زلو جن نشاينا تزبالة زي حقوس مدرخي تفتر الله زلو مهنياتو حجون أمريكا أبقالو كينات أبقالو كذاتو تقدر الله سعيرات يا تسعيرة عبود كتقطباون وتهدراون عنوات كوردايو بوتين ون تزبالة زدليو زلو حق حيش إسرائيل أو إسرائيل جنبار وق نتخفتيو مهنياتو تاب يوكرين زلو حيلنا أمريكا تمقيلو ناب حزب الله كخيس سلزخونه ناب إسرائيل كخيس سلزخونه بتزلو أصوارا دما قدامنا إسرائيل كوهاب سلزخونه سلزي كلاتهم مكانات أمريكا زيادة كوس بوليوم زكونتات زي اللي قلوا إيرترا دما كابز نجار زبوك تركبيا أمريكا كوجك تعرف كلا نجار مسحتارن شجر مسحابن سجم مفتارن قدامه إلى ما سلزخونه إيرترا دما قال كابتوم أو أفريقيا تزلا على سجمنا أمريكا ويون حماق عيننا أمريكا زوجة خاصة سلزخونه متن أمريكا أبكال شجراتن عزقتن زأتوتلو متن لما إيرترا نتنتها تركب ويون سلام تركب كابزياتو مغنياتو ولا بعفهم زاربو حماق كل غل بتكبار كجبروز غل حماقن تولي خلني ويكا وحدي كهون زغل بجكا كاب جرح حليفهم تخالف وتهدراو كجبروز غل ويون كفرار هو زغلو أغمي كلي كورن مالتيو. Sarah, Prime Minister Netanyahu's confirmation that came about 2 days ago. Are there signs since then that Israel is materially shifting its focus to Hezbollah in the north? Hello there, Wei. So this is certainly where the focus is shifting. Over the last 24 hours, more tanks, more troops have been called up onto this border with Lebanon amid real grave international fears that this tit-for-tat daily escalation could in fact spiral into a wider regional conflict that could potentially... So, كله عقمنا إسرائيل ويون زعبي عقمنا إسرائيل نسمين قصو نسمين ناب ليبانوس قصو يتقع كم زلون وتحضراتا تنكتاتا كله نابو تقرب كم زلان سلزي زي كينات زي ناي بحكي نبزو حساب كوديو فلاي وغن ليبانوس بزو حساب تقتل مخاني ردانيو مخنياتو أصوارنا إسرائيل أصوارنا أمريكا أزيق جفن حيالنيو وقدا يكسر زي خلنبر سيفيل مقتال قصر حاديو تعتقرت معناو كتماتات معناو عدتات نبدمساس قطر حدا صواري زلوا كوينات كسعر جنا إيرانيون أبي إيرانيين أبي يوكرين كوينات كسعر إيرانيون ويون نزلاي كسعر إيرانيون إيفن حماس وكسعر ويكالون سعرهم ما يكونون زوج زلوا غزة دمسيسون ويكا يعني يوم ترين زوج زلوا لك كم تاب أفغانستان أسرع عمد كيرهم نتهجر بالزعن وتوري أوريدون زوج وجن طالبان تمليسن هجر زي ما حدر زلوا ده أسرع عمد إتحكم دما أبيرا هاجر دمسيسهم أبليبيا هاجر دمسيسهم أب سوريا هاجر دمسيسهم جن ولا حنت خجوفري كعلو كاب هاجر مدمساس حليفهم حزبك مقتالن معناون حليفهم زسعروا عودة وجية باللومن ولا ندعي تمنس كاب كوريا تخيل كاس عروية باللومن أبيدنا تخيل كاس عروية باللومن أب كمية مسيقى أبيرا كمو أب أفغانستان كمو أب كله وجس عرو ما يفلتني مع أمريكا انتيدا يعنو كم حسم ساترا يا كجبروز خل حجون قبل بانوس كيدهم لا حزب الله كسعروا خمسة يقولوا كلهم كيلاتات يمزون يقولون حزب الله كسعروا يقولون نحماس كسعروا تزاي كيلو من حزب الله بفتهم كسعروا يقولون they know this and everybody knows this أمريكا تبغى يراس فلت أبزو جزء كتاتو يدلنا دلا جن إسرائيل كا قدف إلى ممثل ده يسمعوا تجديدهم يمزعتوا زلوا بخبل خي يقولوا دنيرو هو جناي كلهم يوم كا تهاجر من يوم حضر خمسة الله بزوان زي نقول سب نص أرسل زخنة أمبر أمريكا والحن ترى بحياة ولا أنا بزكينات زي مترفق سارة درو أب سفح زخنة عدا كتباناتهم ناتس أي قاب زخنة اللي زلوا مليسهم كاب حرب كينات وتيوم نب
ንቻይና ኢና መቀናቅንትና እናበሉ ቆልዓ ክንዲ ናብ ቻይና ፎከስ ክገብሩ ዝፍትኑ ኣብ ካልእ ውግኣት ኣለው ንሑቲ ክስዕሩ ይከኣሉ እንትማለ ሑቲ ካብ ቀይ ባሕሪ ህዲሞም ኣሎ ሕጂ ድማ ምስ ሕዝብላ ምስ ሑቲ ከተወዳደሩ ከለካ ኣዝዩ ሓያል እዩ again ግን እቲ ውግእ ኣይተርፍን እዩ ምክንያቱ ነተንያሁ ስልጣኑ ኣብኡ ስለ ዝምርኮስ draw in Iran. Now, it's only been over the last 24 hours or so that a number of countries, we're talking here, the likes of the United States, Canada, Germany, and even Australia have put out a travel warning to their citizens in Lebanon saying, get out now while these commercial flights are still available, adding that the situation can change very, very quickly. Now, we've also heard... ካልእ ናይ ኩናት ከጋጥም ምዃኑ ሓደ ህያው ኣብነት እንታይ ኩሉ ግዜ እዘን ሃገራት ምዕራባውያን ሃገራት ምልክት የን ዝባ መጀመርያ ዜጋታተን ብቕልጡፍ ንኽወፃ የን ዝእዝዛ ስለዚ ካብ ሊባኖስ ዝኾነ ይኹን ጀርመን ይኹን ኤውሮፓ ይኹን ካናዳ ኣውስትራልያ ኣሜሪካ ኩሎም ዜጋታቶም ብቕልጡፍ ካብቲ ሃገር ንኽወፁ ኣዚዞም ኣለዉ ስለዚ እቲ ነፈርትን እቲ ፍላይትን ከሎ ቀልጢፍኩም ክትወፁ ኣለኩም እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ምናልባት ኤርፖርት እስራኤል ኦልሬዲ ኤርፖርት ናይ ሊባኖስ ክታርሞ ከም ትደሊ ሓደ ኩሉ ግዜ ዝጥቀምሉ ታክቲክ ገይሮም ነይሮም ኣብቲ ኤርፖርት ናይ ሊባኖስ حزب أصوار أوريدو الحبي إلو زبل ترترى زها كل جزء هوسبيتال أب هوسبيتال حماس رأيهم كل خلون نت هوسبيتال كهرمو خمسة لي دفلت از تاكتيك نا إسرائيل مهانم حجو نتي ريبورت كهرمو مهانم ز تنبهيو ناي حزب الله أو أصوار عبي حبي إلو ويتلو قال زبل زربام تيمالو نتي ريبورت كتب دبوا خمسة غلو فلوتيو سلزي حجون أنت خونه زي ملكة زون توساخي مبرهي نتوكينات From the director of the Galilee Hospital up in Israel's north, he says to staff that they must be prepared for escalation, also warning that the hospital is also getting ready to work off the grid for a number of days. And you just mentioned one of those threats that we heard from Israel's Defense Minister Yoav Gallant, threatening to turn Lebanon back into the Stone Age. Well, we've also heard from the head of Hezbollah, Hassan Nasrallah. He says that the group will fire right across Israel if, in fact, a war does break out. So certainly very, very worrying given the sophistication, the amount of troops that Hezbollah is thought to have, more than 100,000 of them who have been training in Syria during the civil war there. So a lot of concern and really over the... So, كم تترايل أبزبنا أمني كن مالسكوينا نبزيرو في المالسينة هاجر كن عنواننا إلى تفكر دلا ليبانوس دما أتينا حزب الله حيل دما زلوا الروكيتات بزر روكيتات كم زلون بزر مسائلات كم زلون يزنقر زلوا زلوا من إسرائيل زخون يكون علامة مغنياتو أبزي نجار كنستعول كنكلا لنا لي حزب الله إسرائيل كسعرايو زبل أمنتي باللينا انتهي مالتي كن سعرتنا حزب الله حزب الله زخون نجار عنوات عبر إسرائيل ندحر أريدو تعويت له إسرائيل انتهي كبر الله تقل على كدب صلاة لك حكمتني حماس قدم سيلة خيدا زيد مسوسوتو سلازي دارجع كونفنشنال بخل ملكي حماس إسرائيل كم سعرايز نجار زلو إسرائيل أب غزة كم تسعرت سلمتا انتهى قبري ما تبغى سراويتهم زوتو نحماس كابسور مسرتو كانت فاينة لهم يماتي أتفهم ماذا؟ نو أتفهم نسون حزب قتيلهم وي 14 للميت شهد ما أسن كيلو مالو وي قديو مالو كل جيرمي شمام حاول بزيك المنقدي جنوسايد تفتي منا نحنا هولوكوست تفتي منا يلو أب عالم ملو دنقاس أزرح بزنبرو عدل تتوهيبهم كابتم عمكم زقبور جرمناين زقدروا كانت مخانون نسيفيلاوز بين قالعان سبيتن نقاطلو دحر زي بلوز بمخانمن أبكد مع عالم نتو كل تفتي من نازبلوه بزسكع كحبكد مكاميرا تفتي مورينا من الوقت قدم زت تفتي مع بربع قد مسوسا قد مسماني عمد نزقات أمن لو من نزقات مزلون سبحانه يكون نزريو قد مسماني عمد كان خالي نير سب خالي نير لو مجن أبزبنه نخلب مسألة كن حلينا عنا بلوز تابعوا لزلوا قبل اللي فلسطينيين زوار دقفي سب كرسو خلا يكون سب حجر ما حماس أو حماسنا حزب الله سجيرو مالو حزب الله دما كل زكاة على النخجبري نسرائيل نايت فقط بوتان مقبار مبالي قلنا حماس دما لك نو قلنا حزب الله قبل حزب الله سجبر قبل ليبانوس سجبر إيران ملو متى تتاوك تجبر مخانا إيه تنقر زلا إيران دما درو شادينا زلا مخنياتو نحيلنا أمريكا نحيل أمريكا كمون نحيل إسرائيل فتينا توصل زلا درو قلمي سايلات نتعدم بس زهرمه انتايكو قبرهم زقولي زنقر زلو درون نزل سلز فلوت أمريكا قبل إيران هذا سفح زخون الجدا حدش توسخ الجدا لأن كان أوي جماله مهنياتو كندخون كابتو جيت حنا مخون وين يترفع مخون يلوب تزي كل نجار كابتو يوزلهم very very dangerous and critical level بتهزل. Last day, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, he's actually been up in the north evaluating the situation, overlooking these military drills, saying that soldiers are devoted to the mission and to achieve victory
and nothing less, we sue. achieve victory زي نتنياهو بي ዝበሃል ቢንያሚን ነተንያሁ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብጀካ ቪክትሪ ካላይ ይብልኒ ቪክትሪ ግን ሰይ ንሱ ይኮነ ኣሜሪካውን ክረኽቦ ይከኣል ዘሎ ሎሚ ቪክትሪ ቪክትሪ ዝበሃል ትርጉም ዓወት ዝብሎ ዘሎ ትርጉም ናቱ ንጹር ስለ ዘይኮነ እንታይ ይተዓወት ስለዚ ንቐፅል ሓንተ with dozens of Katyusha rockets. They said this was, quote, in response to the enemy attacks, quote unquote. It also claimed 2 other attacks on Israeli troops and positions, including one with drones. Meanwhile, Lebanon's official national news agency reported Israeli attacks in several areas of South Lebanon on Thursday. It also said a strike. Lebanon made this statement. Here's our report. Earlier today, Secretary Austin hosted Israeli Minister of Defense Yoav Gallant here at the Pentagon to discuss efforts to de-escalate tensions along the Israel-Lebanon border. The Pentagon spokesperson said that the de-escalation of tensions along the Lebanon-Israel border would be discussed. It doesn't look like that discussion went well. This was Israel's Defense Minister Yoav Gallant on Wednesday. We are committed. ኣሜሪካ ብዝከኣለ መጠን ነቲ ኣብ ምስ ሊባኖስ ዘሎ ምስ ሕዝብላ ዘሎ ወጥሪ ከተህድኦ ብዙሕ ትስዕር ዘላ ምክንያቱ ኣሜሪካ ብሕጂ ንዝኽፈት ውግእ ዓቕሚ የብላን ይፈልጡ እዮም ተገዲዶም እዮም እስራኤል ትገብሮ ዘላ ንኣሜሪካ ፍጹም ረብሓ ከም ዘይብሉ ይፈልጡ እዮም ኩሉ ኣሜሪካዊ ድማ ከም ዝብል እዚ ኩሉ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ዓንዳር መንከዲ ንኣሜሪካ ኣብ ጉድጓድ እዩ ዝእትዋ ዘሎ ተጸላኢት ሃገር ኣብቲ ዞባ ተቐባልነታታ መሬት ከም ዝዘብጥ ወተሃደራዊ ዓቕምናታ ልዕሊ ዓቐን ከም ዝዝርጋሕን መመሊሳ ናብ ዕዳግ ከም ተኣቱን ዝገብራ ዘሎ ግን እስራኤል ከዓ አይ ቲንክ ንውራይ ኢሎም ንጥፍኣት ናይ ኣሜሪካ ዝሰርሑ ዘለው እዮም ዝብልዎም ብፍላይቶም ናይ እስራኤል ደገፍቲ ነይሮም ሎሚ ፀላእታ ኮይኖም ዘሎ ንኣሜሪካ ብቁልጡፍ ተጥፍኣ ዘላ ሃገር እንተላ እስራኤል እያ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ዩክሬን ውግእ ምዕዋት ሲኢናትሉ ናብ ኤስያ ገፃ ናብ ቻይና ገፃ ክትተኩር ኣብቲ ደልየሉ ዘላ ዝገደደ ሽግር እስራኤል እያ ፈጢራትላ ዘላ ወላ ሓንቲ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ድማ የብላን ምስ እስራኤል ምስ ሕዝብላ ዝግበር ዘሎ ገለ ንኣሜሪካ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ይኹን ረብሓ የብሉ To defending our people. But let it be known that our war is not with the people of Gaza. Our war is not with the people of Lebanon. Our war is against Hamas, against Hezbollah, and their backers, the Iranian regime. Gallant put Hezbollah in the same bracket as Hamas. Now, you might think that this was normal. After all, Israel has been trading cross-border fire with Hezbollah since October 7th. Israel has also targeted Hezbollah infrastructure in Lebanon and killed Hezbollah commanders. So it could appear that there was nothing. So ከም ንሪኦ ዘለና እዚኦም እስራኤል ዝበሃሉ ካብ ውግእ ድሕር ክብሉ ዝኽእሉ ይኮኑን ካብ ውግእ ክዕርፉ ዝኽእሉ ይኮኑን ብፍላይ እቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ናይ እስራኤል ብዙሕ ደም ኣብ ኢዶም ስለ ዘለዎ ብዙሕ ተሓታትነት ስለ ዘለዎም ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዘለዎም ታኡንኩ ክገብርዋ ዝኽእሉ ንእስራኤል ሓደ ዓወት ኣመስጊብና ኢሎም በቲ ዓወት ገይሮም ነቲ ንፅህንኦም ከረጋግፁ ተደይኮይኑ በዚ ሕጂ ወሪድዎም ዘሎ ስዕረት ኣብ ርእሲ ስዕረት ውድቀት ኣብ ርእሲ ውድቀት መሊሱ ተሓታትነቶም ንገቦ ንጥር ዘደይብ ስለ ዝኾነ እዚ ኩነታት እዚ ክልክሞም ከም ዝኽእል ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦም ኣለው ዳትስ ዋይ ድማ ካብቲ ጉዳይ እቲ ብኸመይ ክንወፅእ ንኽእል እንታይ ክንገብር ንኽእል ካልእ ምርጫ እውን የብሎም ስለዚ ኦል ዳይ ከንዱ ኩሉ ነገር ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነዛ ኩነታት እዚኣ ገለ ዓወት ተረኸቡላ ንውግእ ክኸዱ እዮም ስለዚ ኣይ ቲንክ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ውግእ ከጋጥም ድዩ እንተታት ገለ መለ ዳርጋ ተሰጊሩ ውግእ ከም ዘየቋርፅ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ it's very very sad ከምዚ ደረጃ ምውዳቑ እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ሸምጊሎም ናብ ሰላም ክመልስዎም ይግባእ ነይሩ ኢኻ ትብል ግን ዋላ ሓንቲ ክመልሶም ዝኽእል የለን Unusual in Gallant's declaration. But then yesterday, this happened. The US Embassy in Beirut issued this security alert. It was a reminder that Americans should avoid traveling to Lebanon and that the Lebanese government would not be able to protect US citizens in the event of an all-out war. The American alert sent alarm bells ringing and prompted similar alerts from other countries, including India, who put out this advisory today. But perhaps the most telling sign that it was a reminder that Americans should avoid traveling to Lebanon. So ከም ንሪኦ ዘለኹም ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሊባኖስ እቲ ሕዝብላ ዘሎ ቦታ ማለት እዩ ዜጋታቶም ንክወፁ ወርኒ ሂቡ ከም ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ወርኒ ድማ መብዛሕቲ ግዜ ፅሩይ ዝኾነ ወይ ነቲ ኩነታት ብረቂቕ ስለ ዝፈልጥዎ ዳርጋ ገለ ነገር ከጋጥም ምዃኑ ርጉፅ ኮይኖም እዮም ከምኡ ዝገብሩ And that the Lebanese government would not be able to protect US citizens in the event of an all-out war. The American alert sent alarm bells ringing and prompted similar alerts from other countries, including India, who put out this advisory today.
ካልኦት ሃገራት ከም ባህል ህንዲ እውን ዜጋታተን ካብ በይሩት ካብ ህንዲ ካብ ሊባኖስ ብቕልጡፍ ንክወፃእ ይዕድማ ኣለዋ ምናልባት እዛ ቪድዮ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ዝኾነ ሰብ ኣብ ሊባኖስ ሓፍቱ ወይ ዝኾነ ቤተሰብ እንተለዋ ኣብ በይሩት ዝበሃል ሃገር ወይ እውን ሊባኖስ ዝበሃል በይሩት ዝበሃል ከተማ ወይ እውን ሊባኖስ ፕሊስ ንገርዎም እቲ ኩነታት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ እዚ ኩናት እዚ ዓብ ውግእ ክኸውን ብዙሓት ስደተኛታት ከም ዝቕመጡ ዝነበራው ሰራሕተኛታት ናይ ገዛ ገለመለ ብዙሓት ከም ዘለዋ ኤርትራውያን ክህልዋ ይኽእል ክብል ኣይክእልን እየ ግን ብዙሓት ስደተኛታት ኣብቲ ዓዲ ከም ዝኸዱ ስለዚ ስኮይን ብጣዕሚ ዴንጀረስ ሲቹዌሽን ክፍጠር ስለ ዝኽእል ነብስኻ ምድሓን ኣገዳስነት ኣለዎ But perhaps the most telling sign that an escalation is imminent is American troop movement. Washington has brought the USS Wasp closer to the Mediterranean coast. So, እቲ ዝዓበየ ናይቲ ኩናት መተንብህ ድማ ኣሜሪካ ዓበይቲ መራኽብናታ ናይ ኩናት ተን ኤርክራፍት ካሪየር ዝበሃላ ናብቲ ቦታቲ ኣፀጊዓ ኣላ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኤስካሌሽን ወይ ውግእ ክጅምር ምዃኑ ዘርኢ ምልክት ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ድሮ ናብቲ ናይ መወዳእታ ጥር ዝበፂሕ ኣሎ I really hope ሰላም ክወርድ ከም ወትሩ ሰላም ኢና ንደሊ ግን እዚኣቶም እዞም ሓይልታት እዚኣቶም እቲ ኩናት ዝደልይዎ ሓይልታት ስለ ዝኾኑ ቀሊል ካውን ኣይኮነን Mediterranean coast. A unit of US Marines is also on alert. They are now poised to carry out military-assisted departures. That means evacuations. The US has evacuated its citizens from Lebanon before, in 2006, when the Israel-Hezbollah war had broken out. The US had evacuated about 15,000 citizens from Lebanon back then, and it is poised to do something similar again. This means that whatever talks US Defense Secretary Lloyd Austin had with... So, كم نريد لنا ولاتي بتحرير تماليسكا 2006 حزب الله مس إسرائيل تواجههم نيروميوم أبتجزيتون لك زي قطعة قديمة دوتات يزنجر سلزي أتكون تاتريوم ملو I don't know بفلوي مسام لا ركب زلكم صلوات جبروا سبكم موت وجوكم أجرجركم تزدل سبي لن كاوز ربيه لن بجاكة كامبانيتنا أمريكا كابوجز ربح سبي لن تبص حسب كابوج أبك سارة إذا قاتمه زكنتات زدما كم نريد لنا أبحاد عصو مع عصو بتحلو yeah it's very very sad زغول تمرت لنا لك نتعلنا زغول فلاتاتنا فترتنا عالمنا تكنولوجينا قبلوا صنيهم قنت لهم بجك وق كلام مزمور زي بلون كتريهم كلها زغول افريقاوي ولا حتى فلتني دنقره مكتتال تراي فلت ولا نيركا افريقاون كم ذا عينت حدغنيا وقاي وجنيا مبزحت غزي اوكي ابت زبانا ايرترام ኢትዮጵያ ዘለዎም ካብ ዝኸፉ ወጅነሪ of course ግን ኤርትራ ብዙ ጉዳይ እዚ ኢድያ ብላን ምክንያቱ ኤርትራ ኩሉ ግዜ መሬታ ንኽትሕሉ ዶባታ ንኽትሕሉ ያ ተዋጊያ እምበር መሬት ናይ ካልኦት ተወስድ ተዋጊያ ኣይትፈልጥን እያ ምናልባት ናይ ትግራይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ናይ ትግራይ ግን 20 ዓመታት ኣብ መሬታ ኮፍ ኢሉ ችግር ፈጢሩላ ንዝነበረ ሓይሊ ንምእላይ ኩሉ ዝከኣሎ ክትገብር ከም ትኽእል እዚ ከም ርዱእ ጌርካ ኢኻ ትወስዶ ከይተሃረመትካ ኣይኮነን ከይዳ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን ኣብ ጣውላ ክውዳእ ዝኽእል ዝነበረ እዩ እስራኤል ዝበሃል ጣውላ ስለ ዘይፈቱ ኣሜሪካ ዝበሃል ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ኣብ ርእሶም ስለ ዘይሰርሕ ዘሎ ብጀካ ኣፅዋር ክሸይጥን ኣፅዋር ክትህብን ሚሊታሪ ኣሲስታንስ ክትገብርን ውግእ ክትፅሕትርን ካልእ መፍትሒ ክገብሩ ንሪኦም ኢና ዘለና ምናልባት ናይ እስራኤል ገለገለ ትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ተመሳሳሊ ረእይዎም ሕጂ ናብ እዚ ኩናት እዚ ከይወደየ ካልእ ናይ ዩክሬን ድማ ሓደ መዕለቢ ከይረኸበ ከሎ ናበይ ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ኣሜሪካ ረእዩ ብዚ ሕጂ The Baltic Sea is a strategically sensitive region. The Baltic Sea is now surrounded by NATO countries, thereby raising concern for Russia. In a show of might, both sides have been conducting military exercises. Russia's naval fleet also performed drills that included simulated attacks against NATO targets. So, Baltic Sea ዝበሃል ካሎ ዝኻ ባሕሪ ኣብ መንጎ በቲ በዓል ስዊድን ፊንላንድ ከምኡ ድማ እተን ባልቲክ ስቴትስ ዝበሃላ ኢስቶኒያ ላትቪያ ሊትዌኒያ ዝበሃላ ምስ ራሽያ ዝዳዋባ ማለት እዩ ባልቲክ ካንትሪስ ዝበሃላ እዚ ቦታ እዚ ድሕሪ ብፍላይ ናይ ስዊድንን ፊንላንድን ናብ ኔቶ ምእታወን ሙሉእ ብሙሉእ ንራሽያ ኣብኡ ዕፅዋ ፈጢሮምላ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንራሽያ ዝኣክል ሃገር ዓፂኻ ክድቅስ ከም ዘይትኽእል ክትፈልጥ ክትከል ኣለካ How do Russia and NATO fare? Let's find out. The Baltic Sea is a region that houses crucial infrastructure. There is everything from gas pipelines to wind farms, undersea communication cables. Today, the Baltic Sea is widely regarded as a NATO lake. Owing to the geopolitical developments over the last few decades, more countries have aligned themselves with the NATO. The Russia-Ukraine war only accelerated this. At present, 8 of the 9 countries along the Baltic Sea are NATO members. So, Russia abzi Baltic Sea ዝበሃል ብርኡይ ተዓፅያ ከም ዘላ
ምክንያቱ እቲ ኩነታት ንራሻ ብጣዕሚ ሓደገኛ ታፍ ደገቲ ኣገዳስነት ዘለዎ እኳ እንተነበረ that's why ድማ ብዙሓት ሃገራት ኣብቲ ቦታቲ ናብ ኔቶ ክኣትዋ ኣይትደልየን እያ ነይራ ምክንያቱ እዚ ዓይነት ሽግር ከጋጥማ ከም ዝኽእል ካልእ መንገድታትን መዋፅኦ እንድያ ትፈጥር ዘላ ግን at the end of the day ንራሻ ኮምፕሊትሊ ክዓፅወካ እንተልካ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ ኩሉ ግዜ ድማ ምስ ራሻ ክትተፋነን ከለካ ልዑል ጥንቃቐ ከም ዘድልየካ ምግንዛብ የድሊ ኤሮፓ ግን ምስ ራሻ ክመለሳ ኢና ነዚያ እንታይ ነዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ክነግረኩም ስለ ዘለኹ ሕጂ ስምዕዎ እንታይ ይገብሩ ኣለዎ ኤሮፓ ሕብረት Ukraine have signed a joint security agreement. It's meant to assure support for Ukraine in the future as it continues its battle against Russia. The deal includes ለንቀናይ መራሕቲ ኤሮፓ ሕብረት ተኣኪቦም ቀኒዮም መራሕቲ ንዝመፅእ 5 ዓመታት መሪፆም ኣለዉ ዝመረፅዎም መራሕቲ ብምልኦም ንኩናት ናይ ዩክሬንን ንራሻ ንምውዳቕ ብዝከኣሎም ክሰርሑ ዝኽእሉ ለይቲ መዓልቲ ክሰርሑ ዝኽእሉ ንኤሮፓ ንምምዕባል ሰላም ንምምፃእ ርቃት ንምስፋር ዘይኮነ ንራሻ ንምውዳቕ ቀንዲ ዕላሞም እሱ ክኸውን ከም ዝኾነ ድሮ ከይመፁ ከለዉ ድማ መበል 14 ባች ድዩ ዋላ ክንደይ እገዳ ድሮ ጀሚሮም ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ኣልበርት አንስታይን ጥቕስናቱ ተጠቂሙ ኮነሬል ዶግላስ ሜግሬጎር ዝበሃል ኣብ ኤፕኤክስ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ኣልበርት አንስታይን ቀደም እንታይ ኢሉ ዲፋይን ገይርዎ ንፅላለ ወይ ከዓ ንስቱፒዲቲ ኢልዎ doing the same thing and expecting different result ኢልዎ ነይሩ ስለዚ ሓደ ዓይነት ነገር እናገበርካ ፍሉይ ውፅኢት ምፅባይ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ እገዳታት ጌርካ ቁጠባ ናይ ራሻ መበል 10 ድዩ መበል ክንደይ ዝነበረ መበል 4 ዝዓበየ ቁጠባ ናይ ዓለምና ኮይኑ ኣሎ ሃውካው ካብዚ ክትመሃር ኣይትኽእልን እቶም ካልኦት ናይ ጀርመንን ናይ ካልኦት ቁጠባታት ግን ንድሕሪት ገጾም ዘንቆልቁሉ ዘለዉ ቁጠባ ናይ ራሻ ንላዕሊ ዝኸይድ ዘሎ እንተሪኢኻ why don't you change your course ወይ ከዓ መንገዲ ወይ ኣገባብ ዘይትቕይር ኖ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነኺሶም እዮም ስለዚ ነፍሲ ወከፍ እገዳ ኣብ ራሻ ዝገብርዎ ዘሎ ተመሊሱ ቁጠባ ናይ ኤሮፓ እዩ ዝበላሽ ዘሎ ሕጂ ድማ ረይዎ ዝገደደ ምስ ዩክሬን ዝገብርዎ ዘሎ መራሕና ዩክሬን ከንታይ ተዛሪቦም ሰሜና existing EU initiatives such as training of Ukrainian soldiers, but there are also long-term commitments such as supplying Ukraine with artillery and air defense systems. A further firm show of support from the European Union to Ukraine, the signing of a security pact between the Ukrainian president and EU leaders. It is the EU spelled out. በቃ ክንደይ ግዜ እዮም ክፈራረሙ I just don't understand. I think ፍሉይ ፓላሶ ካንጽሎም ናይ ተፈራረሙሉ ጥራይ መዓልታዎም ዝተፈራረሙ ይፈራረም ክንዚ ሓገዝ ቢልዮናት ሚልዮናት ይበሃል እዚ ኩሉ ምስ ዩክሬን ተፈራረምዎ ንምዕባለን ንሰላምን ንልምዓት ተዝኾነ ኤሮፓ ብሓቂ ከምዚ ውግን ናይ ዩክሬን ዝጓይዎ ዘለዉ ነቲ ቁጠባዊ ፀገሞም ዝጓየሉ ርግፀኛ መፍትሒ ምረኸብሉ ነይሮም ምክንያቱ ዝተምሃረ ህዝቢ ኢንስቲትዩሽንስ ትካላት ገለመለ ኩሉ ኣለዎም እዩ ግን እቲ ፖሊሲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ፖሊሲ ናቶም ድማ ብፍላይ ሕጂ ዘሎ ናይ ጀርመን ብጀካ ኩናት ካልእ ዝዛረብ ኣይሰማዑን ኢኻ ድሮ እቲ ህዝቢ ግን ዓብ ፅፍዒት ሂብዎ ኣሎ ብቲ ምርጫ ናይ ፈረንሳ እቲ ዝገደደ እዩ ናይ ፈረንሳ ማክሮን ብደረጃ ኤሮፓ ዓብ ስዕረት ኣጋጢሞ ሕጂ ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ ምርጫ ክግበር እዩ ናይቲ ሃገር ብሰፊሑ ክሰዓር ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ወላ እውን ተተሰዓሩ ግን ረይዎም ኣብ ፖለቲካ ተተጠውዮም ባዕሎም እዮም ነቲ ስልጣን ዝግብትዎ ዘለዉ ህዝቢ ነዞም ውግእ ዝደልዩ ኣይንደልዮም ኢና ይብል ግን ነቲ ስልጣን ግን ንሳቶም ብየን መንገዲ ከም ዝረኽብዎ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎም ምክንያቱ እቲ ኣገዳሲ ስልጣን ብህዝቢ ከም ዘይኮነ ኣብ ኤሮፓ ሕብረት እንታይዳ ንሶም ዝደልይዎ ቢሮክራሲ ስለ ዘለዎ ብድሕሪ መጋረጃ ንዘድልዮም ንቕድሚት ከምፁ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ out promise to support Ukraine for as long as it takes and as intensely as needed. The security commitments cover the military, the financial, the diplomatic, and in particular it will be the way of channeling the resources coming from Russia frozen assets. እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ሰምዖ ኣሎ ትሕዝን እዩ ኤሮፓ ትበሃል ኮንቲነንት ወሪድዋ ዘሎ ፀገም ንበይኒ እዩ በቃ ንዩክሬን ኩሉ ዝከኣለና ፖለቲካዊ ወታደራዊ ቁጠባዊ ዲፕሎማስያዊ ብኩሉ ክንሕግዛ ኢና ካብ ኩሉ ድማ ዝሕግዘና ዘሎ እቲ ገንዘብ ናይ ራሻ ንሰርቆ ዘለና ንሱ ድማ ክሕግዘና ዓይነት ወታደራዊ ምዕጣቕ ናይ ራሻ ስለዚ ፅቡቅ መዓልቲ ሎሚ ፅቡቅ ዝኾነ ውሳኔታት ሂብና ኣለና ብገንዘብ ናይ ራሻ ጌርና ንዩክሬን ክንዕጥቃ ኢና ሰራዊታ ኩሉ ነገር ክምልምለ ኢና ኣፅዋር ክንባ ኢና ብዝቐልጠፈ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ዩክሬን መራሒ ግን ክልተ መግለፂ ሂቡ ነይሩ እስከዚአን ስማዓየን ሓንቲ እዚኣ ንስማዓያ pleased to have you today here in May. Putin tried to expand the war by launching a new offensive in the east of our country. Thanks to the bravery of our people and the decisions of our partners, we stopped this Russian offensive. But this new Russian offensive proved that the existing pressure on እንታይ ዝብል ዘሎ ዘለንስኪ ንባዕሉ I don't know ሓቅነት ኣለዎ ድዩ ካሊቦ ይደልዩ ከም ዘለዉ ዝንገር
كم عينة حبريتا يوتس بحفشاكن زيلنسكي أبزوانزي بحزب يوكرين بعد ما بيدي زلو مخنياتو تزوسد مرجع نايزو كل هلكي حتى تنسو مخانيو سلمتاي تعور حنا تكينات نتكونات تتقبلو زت سلام تفراري من يريو كينات هذا ورح مزجبر مونغو إسرائيل مونغو راشان يوكرين دحر هذا ورحي أب تركي تسمعي أمني رومي تكينات تتقبلو دحريو أمريكان الإنجليزين تمشاتيرهم كابت سمع كم زهدم جرمو فلذي everything دحري زاد قاعد أما موتن عنوتن حتى تناتو نسوق خون كم زخلي فلتيو زد ما عبد حتى تنسو لزلو لك كم تنا إسرائيل بوج قال نجار عود كم تزلو زد ما تمساسالي نايزجن فليز بلايو مخنياتو بتزلو كنتات ولا قا تحجزون عن تلهم راشا خنص أرجع لقليل البروباغندا سم واز دليل بلوم تلو تحققن أكال مدرخ تزاري بونيرو ذا فيديو زياد ما فايرال كوينانيرا. Find and to prepare this plan and to put this plan on the table during months. We don't have too much time because we have a lot of wounded and dead people on the battlefield and through civilians. And that's why we don't want to have this war during years. So that's why we want to prepare this joint plan, put it on the table to the second peace summit. So تايزون زلو نحنا كسام موداتان عامتات كنواقع سبيه بلان بزح أصولاتن موتاتن زيجتات سلو زلو ونابتعلو كنا دما ببزحي يهرموكم زلو ويزنقر مهنياتو بتعميهم هاسيوم زوم عربايان هجرات ولا تكنوا بكم زغل ورقاق تدفرمو نابز وار تغير قلتي فاي مسؤمني زلو frustration ناتو دما أبزا فيديو زي اسمعوه بعفهم يقولوا بتكبر. The war is not enough, and so first I wanted to mention about military support, artillery and shells, and fulfillment of every promise is important not only in terms of protecting lives but also to destroy the Russian illusion that they will achieve something by war. Funding is very important through the European Peace Facility and on a bilateral basis, funding that is timely, as well as logistics, so that each package that is announced comes to the battlefield as soon as possible. So, بتهكل جيري زارهم زلو كل نجارت تعطوهم لنا بسعة كل عينة تصوير حاجة تبلوه بزقال تفك متصنع خلاله تتكيمنا كنواقع ويونتي عودو كينات كن كير بحرقينا تبقى أفكم تبلون أو راقتين نفرار ملون كاميرات سألون زلنا كالتفكم تسألوا يزول زلوا كالتفكم تسجناي كلني معناته حدا أبيدهم سلزي بلهم قال إدما لتزلوا من كبون بزح لمنا وش عدتات بزح بوليتيكا سلزلوا كلاتهم دماسكا سلزلوا نتاسوار كبو خلوا بتوم بوليتيكاوي إليت زمرت وزلوا حزبي مرتو حمزة اللون سلزي توم بوليتيكا نياتات نززت أكو عزلوا بحزبك مرتو حمزة كلون تمريج أمتلو دما كلا يجزب سلطان قصل حمزة كلون سلزي بإيد أزور كيرم بعلم بحزب زي مررس مرحتنا جبروا لتكونتات كمي يزاوروا خمزلو كابزة المهار أوروبا دما زيت مرج أناتهم كوين زلوا. Ukraine promised reforms, for example, in the area of security, intelligence, and defense. Volodymyr Zelensky joined the national heads of EU states and governments at their summit to argue that everything is put to work immediately against Russia's full-scale invasion of his country. We will discuss today with the leaders about it, our next steps, and of course the urgent things, air defense, that is one, and of course all their packages. Thanks to all the partners, what we had signed it or accepted, but we need them urgently on the battlefield. Earlier this week, the 27-country bloc announced 2.4 billion euros in military aid for Ukraine to be delivered by the end of the year, coming from the profits of Russian assets seized in Europe. Talks on Ukraine joining the EU also officially got underway this week. So, comes three was comes seized in Europe. Talks on Ukraine joining the EU. comes out three ones تتعاقبهم كلتنا بحمش بليون 5 بليون 6 بليون 10 بليون جنزب مسبوليوم كندزي تعاقبهم تزعبي أجنداناتهم يوكرين ترايز غون مبزحت جزء كلتا عمد جيرهم على it's very sad نملو كونتيننت وكيل كامزيخا بغطابات كونتيننت ناتحمس خلو أبو قد راي فوكس كيركا مخا زخل جنزب زي كيدو كقاص عليو حزب يوكرين كقاص على حجر يوكرين تقاصيلا طرف أبزو هيلن أبزو كم تقص زغل نيره زسكع كاسل امرأخم نير كنا يتكتماتات عنوات كن تانكس كات أيف قدرنا نمزلو أنا ودليت يبلي نتي مقصالتي قرب حدا زي كتريت صبغ يجن نوع نرانا كن دحلونا يدلني يجن بحفشة everything أبزو تري وزلهم قدم كم زيل كان يوروبا ما راح تكتر خلق لبامات بسلات زلوهم بزعبا وقدي حسبو
very smart intelligent ዝኾኒና ንመስለና ነይሩ ሎሚ ግን ዓለም ኩላ ተረዲዋ እዩ ኤውሮጳ ማለት እቲ ዝኸፍአ ንውግእ ድሕር ክብል ዘይክል ደማዊ ውግእ ንክገብር ድማ ሓደገኛ ኩናት ሳገድ ከም ዝዘጋኑ ዘለኹ መስለኩም መኽእል እዩ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣበይ ነይሩ መን ጀሚርዎ ኣበይ ተወጊኡ ኣብ ኤውሮጳ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣበይ ተገይሩ ኣብ ኤውሮጳ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ተመፂኻ ርግፀኛ እዩ ኣብ ኤውሮጳ ይክኸውን ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምናልባት ንዝተወሰነ ግዜ ውግእ ዘይፈልጡ ወይ እውን ኣዝዮም ዝሰልጠኑ ኮይኖም ኣክት ይገብሩ ነይሮም ግን እቲ ዝኸፍአ ናይ ውግእ ታሪክ ዘለዎም ኣብ ዓለም ንሶም እዮም ኣሜሪካን ራሽያን ኒኩለር ዘለዎን ሃገራት ኣብ ዓለም ሰነን ተዋጊአን ግን ኣይፈልጣን እየን በንጻሩ እዚኦም ኒኩለር ዘይብሎም ከመይ ኢሎም ናብ ኩናት ገጾም ይጎዩ ኣለዉ ፍሉይ ዓይነት ኣፅዋር ዘይብሎም ኣንጻር ራሻ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝመርፅዎ ዘለዉ ባይ ዘ ወይ ለንቀነ ሪኢኹም ኢኹም ኣሜሪካ ኢዶም ስሒቦም እዮም ኩላታ ኩነታት ጠምጢሞም ደፊኦም ናብ እስራኤል ናብ ኤውሮጳ ገጾም ግሒፎም እዮም እቲ ኩነታት ናይ ዩክሬን ድማ ከም ዝበሃል ዘሎ ብሙሉእ ናብ ዩክሬን ክግሕፍዎ ከም ዝኾኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ this is what we see ናብ ኤውሮጳ ሙሉእ ሓላፍነት ናይቲ ኩናት ክትወስድ ምዃና ኣሜሪካ ድማ ምናልባት እጅ ናይ እስራኤል ተለዋ ንዑን ናይቲ ቻይና ተሓስቦ ዘለና እያ ፎከስ ክትገብር ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ኤውሮጳ እናተሓለቡ ደም እናተሓለቡ ነቲ ገንዘብን ፀጋታትን ናብ ውግእ ኢንቨስት ክገብርዎ ክግደዱ እዮም also officially got underway this week, though the accession negotiations could take years or even decades to conclude. Well, the joint security deal with the European Union could become Ukraine's most important insurance policy in a worst-case scenario. Worst case would be losing massive military and economic support from the United States following a Trump win in November's presidential. ስለዚ ኣካል ቪድዮ ክንሰግር ኢና ኣብቲ ንሪኦ ፀናሕና ናይ ባልቲክ ንሪኦ ፀናሕና ኣብ There are multiple advantages for the NATO bloc. Easy troop movement via land, easier control over the Baltic Sea, and much more. The Baltic region, in fact, is crucial for both Russia and the other countries. For Russia, the Baltic region ports like St. Petersburg and Primorsk are hubs for export of oil and import of essential commodities, including food. If not for the Baltic region ports, cargo to or from Russia would have to travel significantly longer routes. It's not just trade and commercial interests. Russia's military interests are also tied to the Baltic. Russia's Kaliningrad is a location that is sandwiched between NATO and European Union member states Lithuania and Poland. Kaliningrad, in fact, is Russia's only ice-free port that permits year-round operations in the Baltic. This month alone, there have been both NATO and Russian military drills in the Baltic Sea. The 21-day NATO exercise Baltops saw the participation of 20 countries. So, ኣብዚ ናይ ባልቲክ ሲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ውግእ ሲን ስለ ዝኾነ የሸፊነ ዘለኹ ኣብኡ ንራሻ ክዓፅዋ ኤውሮጳ ብፍላይ ኔቶ ብዙሕ እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ታክቲክ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ብኔቶ ገይሩ ንራሻ ከመይ ጌርካ ተዓፅዋ ከመይ ጌርካ ተፃበበላ ከመይ ጌርካ ተጫንቐላ ከመይ ጌርካ ኮንቴይን ትገብራ ከምኡ ታክቲክ ናብ ዩክሬን ምምፃእ እውን ስትራቴጂ ኩሉ ነገር ከመይ ጌርካ ነዛ ሃገር ተዓፅዋ ኣብ ቻይና እንተኸይድካ ሕጂ ተመሳሳሊ ታክቲክ ኢኻ ትርኢ ከመይ ጌርካ ነቲ ሃገር ተዓፅዋ ንግዲ ክትገብር ከምዘይትኽእል ርክብ ክትገብር ከምዘይትኽእል ክትዓቢ ከምዘይትኽእል ስለዚ እዚ ሕማቕ መንፈስ ናይ ዕፅዋን ክባን ናይ ኣሜሪካ ታክቲክ ንሃገራት ንምውዳቕ እዩ ይሰርሕ ድማ የለን In terms of the deployment, there were more than 50 ships, 85 aircraft, approximately 9,000 personnel. Baltops drills have been conducted on a yearly basis for more than 50 years, in fact, and this year's have been the largest and most high octane. They included sea mine sweeps, submarine. ክትኣምኖ ዘፀግመካ ኩነታት ኮይና ኤውሮጳ ሙሉእ ኔቶ 27 ሃገራት ሓንቲ ራሻ ምስኣ እዮም ዝፋጠጡ ዘለዉ ሓንቲ ራሻ ካልኣይ እውን የብላ ዘገርም እዩ ነዚኣ ግን ካባይ ንላዕሊ ዝያዳ ክገልፃ ዝኽእል ንኣቦ ካልፈኩም እየ ለትስልስል ዓልቲ መዓልቲ ንከታተሎ ዘለና እቲ ቃና ናይቲ እምሮ ኣብ ሓደ ዕሙት ኣመዛዚኑ ዘይርኢ ክሳብ እውን ዘይግምግም ኣከያይዳ እዩ ስለምንታይ ኢልካ ብዙሕ ነገር ሓተት ትኽእል ሞጎት እውን ክትረኽበሉ ትኽእል ሎጂክ እውን የብሉን ንዓና እስከ ንእሽቶ ሓንቲ ሃገር ናይ ክንደይ ተኣትብለ እንታይ ዘፀገም ኣለዎ ምስ ዓበይቲ ተጓሲጦም ዝገብርዎ ዘለዉ ፈይል ትገብር ዘሎን ክመሃሩ ይኽእሉ እንዲኦም ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ምዕባሌታት ኣንብብዎ እንዲኦም ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘሎ ምዕባሌታት ንገዛእ ርሱ የንብብዎ እንዲኦም ኣብ እስያ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባሌታት ከንብብዎ ይኽእሉ እንዲኦም ሓንሳብ ምስ ተቐነየ እንኮ ቆፅራዊ ዩኒፖላር ስርዓት ክንፈጥር ኢና ንዓለም ብናይ ፅልዋ ዞባታት ከፋፊልና መልሕቃት ኮፍኮፍ ኣቢልና ክንእዝዛ ኢና ክነካይደ ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ይኸይድ እዩ እዚ ሕጂ ውድቀት ፌይልየር መሊሱ ጭንቀት ተምፅእ ካብ ሓደ ትፍትን ናብ ካልእ መመሊሱ እቲ ኩነታት ናይ ዓለም ነዚ ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ስርዓት ኣሜሪካ ኣነ ናይ ስፔሻል ኢንተረስት ናይ ፍሉይ ሰብ ረብሓ ኢንተረስት
መመልሱ ጭንቀት እናፈጠረ ብድምር እንተሪኻዮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድመፀ መኻልፋትን ውድቀትን ንዓታቶም ኣብ ጭንቀት ስለዘብሎም ሪኣክቲቭ እዩ ናታቶም ኣካያይዳ ሪኣክቲቭ ከዓ ሕመም ምፍዳይ መሊስካ ምውቃዕ ሳንክሽን ኣእምሮ ከምዚ ክሓስብ ክእል እዩ ከመዛዝን ኣይክእል እንዲልካ ትጫና ትኽእል ካብ መወዳእታ ግን ስለምንታይ እዩ ዝገብርዎ ዘለዉ እንድሒልካ ናባና ብፍላይ ናባና ጥራይ ተቐንዕ ኣይኮነን ናባና ተቐንዕ ጥራይ ተዝኸውን ካልእ ፍታሕ እውን ምትረኽበሉ ብኣጠቃላሊ ግን ኣብ ዓለም ዘለዎም ኣካይዳ ዝብሎ ዘለኹ ሕጂ እተን መንበብ ዝኾናና ሓደ ብሓደ ወላ ቁጠባዊ እንተርኢናዮ 10 ዓመት 20 ዓመት ድሕሪ ሕጂ ካልእ ነገር ኢና ክንርኢ ምክንያቱ ንሩስያ ኮንቴይን ገይሮም ክውድእዎ ኣይኮኑን በዚ ናይ ዎል ስትሪት ፖለቲካ ናቶም ብዶላር ናሓቶሙ ንዓለም ቁጠባ ክቆፃፀርዎ ኣይኮኑን ናይ ቻይና ዕብየት ክዓግትዎ እውን ኣይኽእሉን እዮም ኣብ ኤሮጳ ዘለሙ ፍርካሻት ወይ ዶብ ገብርሉ ኣይኽእሉን እዮም ናይ ኣፍሪቃ ዕብየት ከዓ ክዓግትዎ ኣይኽእሉን እዮም ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ኣቲኻ እዚ ጭንቀት እናዘያየደ ስለ ዝኸይድ ንሕና ፅቡቅ ጌርና ክነንብቦ ክንክእል ኣለና ግን መገድና ፈሊጥና ኣብኡ ፀኒዕና ክንሰርሕ ጥራይ ዘለና ንበይንና ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ምስ ጎደቦና ተሓባቢርና ንሰርሓሉ ኩነታት ክንፈጥር ኣለና ክንተቐዲመ ጠቐስኮ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ኢና ክንገብር ንደሊ ከመይ ኢና ክንከይድ ንደሊ ንናይ ሓባር ረብሓ ዝኸውን ሃዋህውን ባይታን ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ንሰርሓሉ ብንፅበት ንዋስኣሉ ኣብ መወዳእታ ኸ ንረጋግፆ ቀለልቲ ፍታሓት ኣይንፅበን ኢና ግዜ ዝወስድ እዩ ከቢድ ስራሕ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ብድሌትካ ብፅቡቅ ድሌትካ ጥራይ ተካይደ እውን ስለዘይኮነ ስራሓሉ ዘለዎ ናቶም ግን ኣነ ውዱእ እዩ ሎሚ ብዛዕባኡ ክዛረብ ዝጀመረ ሰብ ሓሽሓሽ እዩ ዕበስ ናይ ባሕቂ ርእይቶ ዘቕርብ ሰብ ሎሚ የለን ንፅቡቅ ሓሳባት ታቡ እዩ እዚ ፀጋሚ እዚ ከምዚ እናበልካ ትድብሎ ከምዚ ንዓና ድብልዎ 9 ዓመት ሳንክሽን ካብ 2009 ክሳብ 2018 ከምኡ ክውሰን ይከኣል ንሓንቲ ንእሽቶ ሃገር ክንዲዚ ተኣክል ዓባይ ሃገር እያ ትበሃል መፅያ 8 ዓመት ብሓሶት 9 ዓመት ብሓሶት ሳንክሽን ትገብር እዚ ሕጂ ትማል ደምፅዎ ሳንክሽን በየናይ መንገዲ ኣበየናይ ቤት ፍርዲ በየናይ ሎጂክ ተወሰነ እንዳሒልካ ንኣናብባ ኣእምሮኦም ይኹን ኣከያይድኦም ንዓና በሊሕና ካብ ካልኦት ዝያዳ ፈሊጥና ዘይኮነ ታሪክ ብዙሕ ምሂሩና ታሪክ ዝምሃረና ትምህርቲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣትሪሩና ኣጠማምታና ኣተኩሮና ማእዝኑ ከምደይ ስሕት ንዘጋጥሙና ብድሆታት ወይ ዕንቅፋታት ከመይ ጌርና ንምክቶም ከመይ ጌርና ነንብቦም ከይተሃወኽና ከይተጋገና ክንከይድ ዝሓገዘና ታሪክ እዚ ናታቶም ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድ ንምንባብ ከዓ ብኾነ የዋህውን ፅጉም ኣይኮነን ግን ስለምንታይ እዮም ከምዚ ገይሮም ስለምንታይ ዝበሃል ቀፃሊ ገይሮም ስለምንታይ ዝበሃል ቀፃሊ ስለ ዝመፅእ ኣብ ውሽጢ መቃን ክትሪኦ ምእንቲ እቲ ግሎባል ዝበሃል ዓለማዊ መቃን ኣበይ እዮም ኣለዉ ኣበይ ከበይመ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዞባ ብዞባ ተርእና ኸ ኣበይ ኣለዉ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንታይ እቲ ዘምርሕዎ ኣጀንዳታት ሰሪሑ ዶ ይሰርሐን ምስ ክውን ኩነታት ናይቲ ዞባታትን ምስ ክውን ኩነታት ናይ ልኡላውያን ሃገራትን ዘይሰማማዕ ብናታቶም ፊንታ ማለት ናቶም ስምዒታዊ ዝኾነ ከያይዳ ጥራይ ናቶም ዲክታት ናቶም ደልይዎ ነገር ከካይዱ ነቲ ካልእ ሰብ ከም ሰብ ኣይትቆፅሮን ነቲ ካልእ ህዝብታት ህዝቢ ትቆፅሮን ኣህጉራዊ ሕጊ ኣሎ ልኡላውነት ኣሎ ህዝብታት ኣሎ ሃገራት ኣሎ ንዕወይ ተኽብርን ናረገፅካ እናጎነፅካ ክትከይድ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓንዳሪ ከያይዳ መልክዕ እናቀየረ መፅኡ ከይድ ይኽእል ዝሑል ኩናት ነይሩ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ዝሓለፈ 30 ዓመታት ረአና ኣሎ ቅድሜና ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ከዓ ናበይ ገፁ ከይድ ከም ዝኽእል ምግማት የፀግመካኒ ንውሽጣዊ ኩነታቶም ኣንብቦ ብዓለም ደረጃ ዘለዎም ቦታን እቲ ምዕሪት እንታይ ከም ዝመስል ንርአ ዘውፅዎ ፖሊሲታት ሰርሕን ኣይሰርሕን ንምንባብ ከዓ ዘፀግም ኣብ ንዓና ግን ሳላ ግዜ ፅቡቅ ክንመሃር ክኢልና እዚ ንኸደ ዘለና ከዓ ንዕኡ ግምት እተወ ስለ ዝኾነ ኣነ ስለምንታይ ኣሜሪካ ከምዚ ገይራ ስለምንታይ ተፃባኣና ስለምንታይ ተብል ተጨንቀልና ነገር ኣይኮነን ኣናባና ጥራይ ከነመዕራር ዘለና ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ክንዲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገልፆ መራሒ ብዙሕ የጋጠመና ኣሎ የለውና ይብልኒ ግን ሓደ ሰብ እኮ ንነገራት መጠን ዘጋጠሞ ብድሆ ይክርድኦ ዝኽእል ስለዚ ከም ኤርትራ ነዊሕ ታሪክ ተፃብኦ ናይ ኣሜሪካ ዝወረዶ ሃገር የለን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ካልኦት ሃገራትና ኣለዋ ግን ኤርትራ ብፍልይ ዝበለ ዓለም ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ዝተገርፈት ብዙሕ ሽግር ዝሓለፈት ብመንፅሩ ድማ ሓይላ ዝወፀት ሃገር ስለዝኾነት ዓብይ ትምህርቲ ዘለዋ እያ ሓቂ እዩ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክንወዲና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ፊድባክ ናትኩም ኮሜንት ድማ ግደፍ እናበልኩ ምዚኣ ኣገዳሲት ለብዋ ክትፈልኩም ኣብ ሂወትና ሱር በተኻዊ ለውጢ ክንገብር ንደሊ ዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይንና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንኪ ብናፃ ነቲ ባንኪ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንተኽኢልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትካን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርኔት ሪሰርች ምግባር ድዩ
ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ጽባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ዲገዛ ኣብ ኣፍሪካ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ብርግጽ